Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Yaka jingtip ka ba khamnya lecture ka city office 100-fold academy ha malki. Ki rangbasnong nang than umsning hapo kalama ka sunjuk ki rangbasnong riboi rengkat ka kenhun ki seng bhalang KSU HNYF bat FKGGP la pelong ya ka jingilang jong ki rangbasnong ki prepare ban penpau ki jing pursa alo ki jing tmu ka sarkar ban IY ne IT no ya ka tanat MEECL umsning division sha ka company ki rushimet hakate ki jingilang la pelong da ka sunjuk ki rangbasnong nagaleng ki rangbasnong prepare la penpau ki jing pursa kabajor halogani ki jingtmu jong ka sarkar jala ban kre ban IT ya katanat MEECL umsning ban penya de ki company shimet hadeng ki jinga theretai kabajor pat ki jingi mur jingmur lang na boro ki nongilam la poise karai ban thau da ko ke kunhun ka banyang pursa halog jingtmu jong ka sarkar kadai ka kunhun ka pathmai la jer ka tayaka ka joint action committee to oppose power franchisee patna ka lang ka committee ka larai ru bakan pha da ki jingtho showmentry pacha u chief engineer brepet ya ka tanat boarding ya ki jingelang ka bla pelong hapo yeng dor barsnong umsning patarim bat kirang barsnong ka bla poi kila penpau ki jing pursa ka bajur pat berngem ru de ki jingi khi ka patinge lara ka sarkar kan lilam ya ka tanat MEECL umsning palada kamsngap ya ka sur upai ba Yak jingilang lawan bansaki di kirang basnong kathain umsning kinongilam ka sunjuk uba BB Makado chairman uba PB Seliang secretary Ferdinand Kharkamni president KSU North Khasi district Marcos Martin president HNYF Northern region bat kwe ki rongba bat kinongilam snong ye kahong chupai ba tumut bapa kolom bagi hak pasyak bai te ngijubi naka posok por ban so yo sarkar ba habide ba property jok pai ba kapa generate da government kamdei bandil dile lampat bandi sekenan pat syagi pat ki company tekeni dei ke property ki jongi kebut ba ina IT su government bahkan ribet semua kumba kan ni choknor bane global pada ki IT su company ke benjai ni namar ni ngite ba haga ya ke yang kamai ki ki peteng da kumsir kumtra jo ki nutrishno marga rigasi jinjai bat ka jelai jai ki dei bapuni ki inora but lada sokar kapla ban mana chikane ka jirun kam suka habide pat ka fon ka ba jirun da kane ka por generation na no kadon kai cylinder ka ba gima ni kum pai ban gima kum dia te ngiso punong balada semua banai pat bali di second sei company ni na galem chom kinong susong pat kisang hala bo ba ni don banong bai ngin jai persya but ngar ko poru yakini ki issue ba government kale trobor lamno kale khulung kena kam shem bagade kita ki no senjar ke ba donbor ban chakri pai ba man ki project barabar starting the government finishing cash company tekani ki ba pelong kenaret pelong kena yaki nongi kemar rombasnong mata kasai jong dongri boy block away nilai form ya ka way ka committee ka ba court kateng ka joint action committee to oppose power franchising ka ba persya ya di temu jong ka government ban I franchising no ya ka muslim division sya kirishuna ati sya ki committee hadir ki jingya court ma ki jingya tai sani ba nilai rai ban nagal yang jogi ki pas nomor boy rengkat ka isang halang lightly kata untuk ke KSU FKGP HMIF ban bagi kesejuk basnong nilai rai ban persabet ya kan ni semua juga government ban franchise ya kan ni muslim division kata gawai kemat ka penikon kabar kalau ba iba ke jikta juga ni ke jimut mu juga government kalau yang ingin kong ki pada iba ke mengigi pada nongrep un nongrep sudah hak sibilan kamat penikon kalau ba niyo bersibilan tang ngi por magidi yaki marrap ko chogi kumbu sar usie bat ki udu ki marra te hang jingede ku department mun didaksuk pan jingede ban yakra kadang don ke jingya ma kadem jingya klub ke jingya dai bakinum no jingya ta sisa ngi ndo jingya ba ke mesti en rei ngi daksuk ki ban yakra ki jingya dai bat ke department
bang solo mo balik ka government kemudian lamut yang ini di departemen baru jong ka MCL kei kepada Shalonda balik perlong lang kena di pajak kisiu tu belai ka revenue apa muslim reputation kumbang ila yang jikte kam tunai ka sau kulak si benan di sei kan gene bisa kale sei gene bisa kale ibu jikli su government nang ta ka ba ni smusi kolong ba kidan bu ki factory companies ke bagran siu ke belak sei borni area umiang area de balai ke franchise kita balai IT ke company ke bagum kita kiba le landan pansiu kat ba yo pa samspa terus pa pusi man ka benai perlong lakanai tinggi kerpat ya government bahkan dapat khat harsin so bahkan le dengan negakam kadai ban ai so ya awareness program kenang pokpai ba usai ini tibut paro hato gayo no nane hato kadu nong kan jemut ke jongka pai ba usai kan tinggi kerpas nong ini sai ya lo bi jingi dei begini ki phang mang itai kas nilarai ban bu ya ka memorandum shau power minister ni sebuah appointment baru mengenai lagi kedua but kumju shau chief engineer joka PDCL Nakaliang ka sunjuk bagi sengbalang di reform yang kena komiti kepada kita joint action committee to oppose power franchising ka shimru ya kabu numba ka dokas manfa sha menteri jokta boarding but berpau yi kicige ka kini consumer kumju ki pai riboy Siam na po support ya ka jilko jong ka jintri kam jong ka MCL but kumju jong ka MPDCL kawai kadai halor ka jing bomyo tikna ya kane ka ban repair ya kini ki transformer beri haki shnong sor ba kham tam shnong kundong ba kidu ya ka boarding juki hado arbanai lai kanai kupta tetep te kumjuru bandawa naka सरकार बड़े बखने का तलाक बोर्डिंग बाकियां या कि सब पोस्ट स्टेशन की पब्लिक की पबियां मार्क ट्रांसमिशन की पबियां लाकदे हपो नोपो लाकदे पोमस्लिंग बट किवी वीकली फाइन बा कुम के जिन कम ते कुमला ओम मने नगलियां शर्मन बा कने का जिन कंदो जुगी बन ओपोस या कने का पावर फ्रेंचाइजी का कुम का स्टीम ला फा नंबा जम का Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ban pelong ya ka umsling stock division ka power franchisee ban declines no ya ka kenaklian jongi ka sengbalak ka KSU FKGP ban HNOF kat ka citelang ban ka senjuk kilo basnong riboy ibu ya jipersya nomor ba hagi por musyaru kelajuan kata kajing mut ban pelong ya ki smart ya ki meter kum ki smart meter ya kar kum siu ya ka bilai kum ki smart billing te kita ki kai baro kanum parla ban ngin pediak hakum kane kapor nomor ba ki pai ba nok shnong jongi ki kam ya ka jing persutu te jing pensai lane ka awareness te ngathrai kane ka ege baro kade ni ke jing ko jo ka misel ban IT ya ki company private ban nian ban ngi suturu lada ngi IT company private ban nian kalong kecingnya namunta ki pai dok shnong jong riboy ki bade ki wei ki bakashan man puni ki ki sub powerhouse 1 2 3 4 kumjuru ki project prepare badan hangne pori boy te lada kalong ka judo no abangi don ka bangil ai ya jinyo no shaman la ki district prepare te kum ka nok shnong jong tem riboy langi don hak seng balang langi don hak sejuk ni persya ya ka jing IT jong ka sarkar petlong ka kum ka private company